Сәлеметсіз бе достар, бүгінгі видеода біз Tower Battles Tycoon ойынын ойнаймыз. Мынау Tycoon шын Tower Battles емес. Сосын шатысып қалмаңыздар. Tycoon екенде бұнда шығып салған баяқта. Басқа біреу болып жатыр. 91 келесі неше? Келесі дроппер нештенге тұрады? 250 тұрады. Ге жинауымыз керек. Жете ма? Жетпейді. Болды, жетеді ғой. Дроппер. Дроппер қайда? Дроппер қайда? Дроппер қайда екен мына жақта? Қойын кетеді. Уақыт кейбір ашып қойды. Солға болады екен, е? Опа. Опа. Ойбай. Ойбай. Vermeyindir. O dropper. Dropper. Zombiler var mı acıktı? Yok. Zombiler acıktı yok. Ye, dürüst koy. Ya çok. Dürüst. Kalsın da bastım. Hop. Ой. Так, дроппер жми. А мне сюда. У меня дроппер ради. Дроппер. Чекай, без 6 метров. Ферма. Endi onun için gerek. Gel. Маған 2500 Acı 2000. Evet. Benim skinim vermem işte. Hop. Akşamız anca. Manga жинау керек. Endi dropper. Ama ne dropper? Endi. Oo.
Üretime düştü. Ne olurken? Ata benim indirdi. Dostlar, ben yıkamayı 500 saçlarından now. Kuş mu tura tura. Zombiler açıyorsun. Zombiler. Dropper. Oh, dropper. Piu. Ne? Oh, ne olsun? Bu ne? Tağıyı. Özel için geri geliyor. Yine Robux be. Anime. Yunus Hacı'nın mı? Zombiler var. Hadi hop. Şimdi de at ustayım ben. Kımattırım. Yıkmayın. O tabi yeni kan dropper. Şimdi akşama çiziyoruz. Ye. Yeah. Oh my goodness, ne oldu? Siz уже калибрируете анализ. Тайкон серверinin kadınki şu sizlerin yanlarında.
Karap döndürme, kara döndür. Tamam bakın. Kımlarıkta o senin batmışıkın. Solar video kırdı. Bırak arkadaşlar benim patpişiklerim yok. Например, altı patpişik. Manav не стыд. Manav мне Evet dostlar, mınadan benim videomda ayıktayın. Осыған лайк қойып, подпискаға қойыңыздар. Ал сіздермен болған мен Салауат және каналымда Саша Геймс. Көріскенше сау болыңыздар.